Dasa ko sa mapan panayam dik lora manina. Ay ma, mi jam pa pan maga kalabo. Si makal ani mane sina ribeye ne doga sina lamb. Minute ani mo sure. Pulase, meat sapsan ro. Minute taruk tarit mo sure. Almost tara mo sure mane sama tom tawri ngadi. Hi everyone, welcome back to my vlog. Ngasigi video sidi ai nu pa se ai na thabak yam seasonare ngasi siko ma je thaunagi phabung ama tharak pa ba ji magi promotion ge adu ge phabung do changkhat lure adagi di kari dawram no khangde hung nu mi ta de phabung ge jan ma matam yam change adu ware na tawraga ma je tumba changre do ga nungalaga mapanda suti nu ne ba ada aina ma haine maning je nawana yam haure kakke aina unawana da kakke da hailai na kuni je mumarai donare anagi di as pham yadre do tawdre tin kang pai re khole aina phare yamna di ko unu khara ko on tawraga aina thoraga phajara salak sa ga hingon je mana loina maru kok tho thamame ba anai ai je meat je ama injang a hawbam thongbi ge tawramani ba mana isau yam lang da gi di ai jo kana pote na meat arai ba to vegetable ka kangsoi tawe do ai ngasi gi meat ka vegetable ai gi meat ki kangsoi se yamna simple adu yam easy ne adu gi recipe ne phabung changkhat padu ne adu ga mani saulanga ga una ai gi loi hore ai gi sitabon kano je passion fruit mana passion fruit lemon loi lei ko ri gi loi salak sale re me ma khoi yung gi ne bet nu pa ne se pambi jing jong ne se mi harau panjaram je mana loi me he jungle ma pambi tha di jungle man bane as dasa ko sama pan phanayam dik lora mani na dasa ko sa ju sita pon ju ne sini pra nong ga chang ra he ba sai jen te usik ma kon yam lai ne loi si ba re nei pambi ga kak pa da ka no yaw ni ko mo kam phoi do mo yaw ni adai wi ka o yai sini pra ga pan ni ka ta ke asigi kano si sirani e tongi bas mem de chingdaro stabon am pali jang one si sirani nang kano do ka khare men pambi do ai ding sam no bom le ba ka au ka khare sirani si loi ama sammi ba te pambi se mai hat ni nang sta bon na sa gi nang hai si gyan men ta de adu kak ya asi ma tong kak piu tapi sigi kano Szechuan pepper na te Szechuan pepper si je sai kak piu ba tingang yam yaw ni ko si so kai no ko te kano tau na ba wang khat ki na ba ko ai min nai nang ai pambi e ka khal pura ba yo na am hai ne ra me ba ba ka ni na tham nang nang kap na si na pambi stem branch kap nam na si na anh lấy bây giờ khang ai đi yam khang le bi da nang ya me na dan market place thok pa da anh này anh lấy rồi anh mà mi jam pa pan maga kalabo kum han la sai si a si ko kwa su yam sa or pa me sin me san du sin sa tang ka phek yan lam lo kwa di ya rồi ye ka ri ko ai si de da su sa mara ka sa ko sa ga lo nya pai ga ba ma ku pa mi da sa tang ye su ga de Today's video is in collaboration with Hasuit. Hasuit is a brand that is dedicated in functional bedroom furnitures as well as other various living spaces at affordable price. Hasuit has sent me a twin corner bed for my son, so let's open up and see. It came in 2 boxes. When we open it, we got all this instructions as well as the pieces to assemble, and my husband is trying to figure out which is what. Everything was written nicely on a paper, so it was easy for us to know which piece come after what and where the screw and the nuts goes. My son is so excited to check out his bed. Process is still going on.
Hubby is getting a little grumpy from all those fixing up the bed frame, but I don't mind. Light, no. These are the lights. Almost done? Yeah. Okay. It has ample storage, 6 shelves, 2 drawers, 2 bins, 3 pockets, and a headboard ledge maximize space. Built-in decks combine sleeping and workplace, ideal for teens and or for apartment. It has a charging station, 2 AC outlets, plus 2 USB port for convenient device charging. It has a RGB LED lights you can control from the button, or if you want up to 60 plus colors with music, mic, timer modes, then you can do it by app control. Done! Thongna's bed is all ready. It's such a beautiful bed. Minai, you want to sleep in this bed? This is Nice. Green? blue, Wow. yellow, purple, yeah, blue, red, and then That's just and nice. then blue. Do you like the bed now? Yes. You The have- difference is I slept like a baby yesterday. Oh, you have a study table. You have a light too. I have a word. Okay. You have so much stuff to put on top of your bed. You can put all your comic books and all your notebooks and everything. Okay, start doing homework now. Okay. So this has storage under the bed. This is a pull-out storage with wheels. And then on the table is place to keep stuff for paper and notebooks. And it has another drawer here to put a lot of stuff. I think this is a really good bed frame for kids. For more details and links to the website, please check out my video description. Sinta suku sasi lora wining mani si pan le rame si ma ngani are si khamen ji hapni aduga ai gi hawai aina tingaga thamba lagi kainogi mamang chahi gi adu do khara hapani hawai ujek maru man bi si gi chengkruk manase si je man thoge si di leiru bani si sing ji di ai ngonda loina pan ba ngak ne si khak leiru ba si gi awa phati gom siga ada si meat siga kanoni kangsoi ni sum thau thum thong ma su haina de aduga meat si makhal ani mane sina ribeye ne aduga sina lamb teriyaki ne hai do sen loi ni mang ne tau toi se sida laire final sida sing sanam ga tilau ga asu ga mix to suraga hapakini sina mamang sahi gi aina uche hawai marum lok podo frozen da dum thamme samtho ai lore alu ga dem ta haparoi khamen si hapani sina na kopi na pakpi awa phatigom kari kra sina mai kanu do khoi gi tilong macha do spring onion manam nungsi du ne ba ji ising gan tawre si ji sing jak saura kanda asigi mixture si da yole bako maina Cambodian gi store le leibane moina habado si je lemongrass ne galanga adaga khara mo kai kai ju sing sanam su khara happy habra kanom haibane do si je aidi manam ne am nu si je na si hap kitani si kitang hapani ngari ju kai su le hap toin mai sigi meat se sabu gi ne do na yam thuna mulle ba koi da su meat sim hauti mo gi se si tau jungai da aina khamen ga sagi che khawai maru man bi do ga hapchalage 1 minute ani mu sure putlese meat hapsan ra
ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒꯦ ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯧꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯧꯍꯟꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯊꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯊꯣꯡꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯡꯕꯁꯦ ꯂീൻ ꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕꯅ ꯐꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯦꯠ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯕꯦꯂꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯊꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯐꯨꯠꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯃꯨꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡꯀ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯅꯥꯗꯣ ꯃꯤꯅꯤꯠ 6-7ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 10ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯝꯃꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯦꯡꯀ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯄꯠꯊꯅꯕ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯉꯥꯒꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯡ ꯌꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯪꯒꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯗꯤ ꯕꯦꯁꯅꯦ ꯊꯥꯎ ꯅꯨꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥ ꯔꯧ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯉꯥ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯕꯦꯝꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯥꯔꯤ ꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯁꯀꯨꯁꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯉꯥꯟ ꯆꯥꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯄꯥꯝꯃꯨꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯦꯠꯄꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯎꯒꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯪꯂꯞ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯃꯨꯜꯂꯦ ꯍꯋꯥꯏꯁꯨ ꯃꯨꯜꯂꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯆꯥꯛ ꯆꯥ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯗꯥꯄꯤꯅ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯀꯪꯕꯅ ꯃꯦꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯇꯦꯛꯄꯅ ꯃꯦꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯦꯠꯄ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯃꯦꯠꯄꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯀꯪꯕ ꯃꯦꯠꯄꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯦꯠꯄꯁꯨ ꯍꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯎꯔꯕꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣ ꯌꯝꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯎꯔꯦ Mommy, you should get this meat from a marina shop. I think that's what no marina store. Oh, Marina. No, not Lee. We went to Marina. Yeah, sorry. To marina. And Marina, they have what? all Marina, marine what? people. Mamma, mi non trovo niente. Oh, còn không hay này. Hào á. Ah sì, ok. Hào đâu đây bị nó hào rồi đó. Mommy, and I want to Chị thấy năng gì bây giờ lỗi nằm tell xong rồi. them what my favorite book is. Hào là bà. Also, my favorite book now is Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Yeah, Jujutsu Kaisen. 어제 하와이 마lum이 하고는 잡혀. 마만 자기 그게 뭐 타라니. 요즘 맞다 매월 타 거의 사이다. 가로는 저 하와이. Mommy. And also, I'm not gonna read book 26 on Jujutsu Kaisen. Do you know why?